kira tuh. Yuk, ini semua banget harudang sare. Can Marandi nya. Dan Si banget tungkul aing ge. sarua. Kami dari Syaum Riyad Family akan melaksanakan Bakti sosial. perjalanan Siapa Cipatuja mau ke Cipatuja? buat main. Oke. Yog mayog pendapat Eka cepat dulu ya. Monyet kiih atuh. Dia. Kumaha dia? Yang milunya gitu. Ek milu mah. Dari mana Aina? Dok. Perjalanan tapi hujan. Cuacanya tidak mendukung. Cakel bool. Cakel bool. Kumaha Amin? Pengen mantap. Duh, kumaha duh? Heula euy bosku. Dapatin ang poing gitu ada itu. Anjing kieu anjing. Dia ada hidup kita. Jen kumaha? Alhamdulillah baru nyampe. Istirahat. Kehujanan aduh. Dekat hujan, Lur. Aduh. Hujan, Lur. Naon teh? Anjing jauh penanya. Udah biasa bensin aing gua. Sekarang nu turun motor gede Ini tuh kehujanan nih. tuturkeun ka aya. Di kepean forum nu haleuh. Sok. Sampai dugi setengah perjalanan. Kepegat hujan. Geus. Naon? Jalu tilu geura. Alah, haneut kitu nya eung. Kam da jauh kenanya. Setengah jam deui cenah mamang eung. Hujan.
Udah dulu ya. Alah. Aya si kon eta. Anjing duit. Mungkin umur lah, Mit. Langsung joker gitu. Mana ada ini? Ayo ada mati bang. Ini bunga tengah jam ge. Kalau anjing candahar aing. Anjing. Ya, men. Aing ngelumprung sorangan motor anjing hesek ngomong cain deh euy. Tulang. Dihu dulu. Anjing. Ini si kurang teh. Lagi telepon ninja nu pada geuning jeung awewe gebe. Oh, nu eta. Anu awena teh di Mantapnya awena Mantap. badat. Aya awewe paling bensin ku aing dadahan jeung si Ilham. Am. Minum paling bensin awewe. Kam. Aku bikin video ke Komsel. Butut nih. Oh sinyal. Kawnya kuyung mun karena serian Aya tapi halus. Power anjing jalan. Anjing gitu banget kan. Jangan rap. Tarik di nafas rumah. min en logak bedak gaji ini 1000 jual anjing Juga mah hulu lagi si anu eta kana helm jeduk deui anjing. Teriak gitu Makan dulu mah. Sok. Dah rapi. Uang bareng-bareng. Geus urang mah. Gat. Geus. Gig sargi. Sempian can mah. Dah rapi. Dan rapi. Oh gering naon? Tadi ah. Geus. Mana tuh? Naoblah. Si Randi aya. Kita berangkat aja sora. dadah Dadah. Tujuh. menerima kesedihan anjing karunya Iya, tapi saya dia. Halus. Oh, jadi jung anjing. sebenarnya geus ngopoin tadi Nikmatna anjing ngepong. Galang akan gitu kan anjing. ini yang semuk sih Yun na punten. Kebalitaan penyakit. Si batok kayak gak jadi batok. Guys. Tuh. Kumaha perjalanan hei. Perjalanan teh semua ajlokan tikungan. Situ era enggak. Ngeresak udah lahar tuh. Tepak ya. Ayeuna bade ngelanjutkan perjalanan deui ke tempat tujuan. Tempat tujuan. Siap. Oh. Mana yang mau tadi ya? Bos. Hei. Anjing. Songong. Karena pakai beli gitu ya gitu. Oh, itu. Hey. Masih ada
Alhamdulillah. Jadi ada kemana tuh? Kepang itu tadi. Oh, cai ge. Saha? Jadi Adi mana? Adi PT? Yang heula tuh. Nyarudang euy. Bejalan tadi dia mentok, perang cicingna belah ditu atuh ning di ditu. Main ini tuh, Ham. Ing mantap dai. Nya Mantap. ngomong atuh Jamet. Alah, ngomong ayo. Jadi ditutup. Itu. Itu lanjut. Oh, mana ya? Gampang masa itu. Aing cantik runtuh. Kalau orang harus jalan, gue nyelebang deui. Lah euy. Ayo gitu gerak. Kayak nanti gitu gerak. Ayo we gitu. Alhamdulillah nyampe pantai. Pantai Suragam. Mantap Suragam. Kita kehilangan 2 orang teman. Tukang kamarana eta. Gampang meureun nya. Nyet aing bieu geus nubruk truk deui wae. Aing apa dari kejadian. Kadeuleu anjing, aya ieu. Aya Tuh otak kadinya gitu letak harus. setik. Nih, anjing erek. Jadi di rem teh jadi nyerosot tukang rem. Anjing. Di kondi wae cara bahasa eta. Di Ini siga nama ieu teh. Mantap Suragam. Geus lah, capeknya. Tunangan bahasa eta teh jeung kemana si Adi nya dia. Alhamdulillah, Bro. Mantap Suragam. Kena kuekeun lagi tah jaket.